Baagi ba ba ikwadiseditseng go entelwa COVID-19 mme ba emetse melaetsa mo megaleng ya bone e le ga e kaya gore ba ka ikatimetsa leng go tla go entiwa ba lemosiwa ga thulaganyo eo e sa tlhole e le teng. Se ke go ya ka Lefapha la Boitekanelo mo Bokonebophirima mabapi le melaetsa tsiboso e kwa tshimologong e ne e romelelwa baagi e tlhalosa lehelo le letsatsi gore ba ka ya go enta leng. Hana bua ka nako ya ketelo ya gagwe kwa meepong ya Sibanye Stillwater Maloba a ile go tlhatlhoba ditlabakelo tsa moento wa COVID-19 kwa meepong. Mokhuduthamaga wa boitekanelo o tlhalositse ka seemo sa ga jaana. There's a confusion, especially on the category of minister of 50 to 59. There's a confusion there. The confusion is people are saying, we registered. We are waiting for the message to tell us we must come and vaccinate. Fourth estate, help us. That arrangement was done away with long time ago. You don't register and wait for a message to say, go to a vaccination site. You register as long as you have a confirmation that you are registered. You go to a vaccination site. Remember, there's an allowance now of walk-ins on vaccination sites. So nobody must stay home waiting for a message reminder that say, please come. It will not come. Go kgalemilwe ka mahoko a bogale mme go lebisitswe bogolo thata ko baaging ba metsemagae gore ba tshwanetse go lemosiwa le go rutiwa ka tsamaiso e e sireletsegileng ya ga go na le mongwe yo o tlhokagaletseng mo gae. Because we're a rural province, there's a high number of people who die home. They die home. Now, are people in rural areas then prepare those bodies without knowing the reason for death? We only get suspicious by seeing each one of them who was handling the body getting sick. Then we get suspicious that that body might have been COVID positive. The procedure is, whenever a person dies home, nobody must touch that body. They must call a funeral parlor. If they are closer to Department of Health or a clinic, then they must call a clinic so that preparing that body is supervised by trained personnel. That body would then be swabbed to then test, even if it's after death, so that we get certain as to what might have been the reasons. So let's call our people to desist from taking bodies themselves. They must call a funeral parlor, procedure will be done, or Department of Health. Thuto ka se tota COVID-19 e leng sone go bonala ga rotlhe re rutega letsatsi le letsatsi gonne gangwe le gape go na le tshedimosetso e ntšha ka babatlisisi. As curious human beings, there's just so many developments that are happening within COVID-19. And the sad thing is every time we ask questions about why is this happening, why is that not happening, we very often say, well, it is time to do research or we're going to be doing research. I'm just saying for the interest and for the sake of learning and knowledge management, I think it is going to be critical for us as we fight the pandemic to make sure that we unearth as much knowledge as possible.
Go fitlha ga yana gona cure ya COVID. Go fitlha ga yana re rotloetsa batho gore ba register ba tla ba tlhabiwe lemao ka gore lemao go ya ka ditseba-tsebane ke gore le thusa gore masole a mmele a tie ga se gore go a fodisa mme masole a mmele a tshwanetse a tie gore ha COVID e ka go tsena at least if e nne le masole a kgonang go lwa le one ka fo gare. Re sa le hao baagi ba kopiwa go nna ba le podimatseba ba seke ba tsaya tsela e khutsane go ya moentong gonne moento wa COVID-19 ga o dire nako e nngwe le e nngwe. Many people do not know that you should not take a vaccine when you have tested COVID-19 positive. People don't know. That's the message we must send. But also after having COVID-19, you must stay between 30 to 35 days before you take the vaccine. Some people don't know. That's why I'm emphasizing that these are the messages that we must send into our communities. Molaetsa mo baaging ke gore ba tshwanetse ba itse ka maemo a bona a boitekanelo ebile go botlhokwa go tlhagisa le malwetse a mangwe a o ka tswang o na le one ka nako e o entiwang ka yone. Go sa bue nnete go ka tlisa tsietsi e kgolo mo go bone hela morago ga go tlhabiwa ka lemao. Nna o reditse.